Aloyisi baneka msebele baba obvious isikhathi songelezi awuzange umchazele ukuthi uwabo Silondika lolu dumelanga uJoji Silondika Zukulu kwanele empoweni Luri ngabona imisebenzi yakho lele kuwe ukuthi wena ungumntana wasesikhosini ukubamba ngezandla zakho kubusisiwe ngivele ngabona imisebenzi yakho lele kuwe ukuthi wena ungumntana wasesikhosini ukubamba ngezandla zakho. right bakithi sihlala njalo lapha sizinkankabeze Plumtree bakithi limuzwa lapha uTK lapha uMr Dubia Masters cha kakhulu echa ingoma lapha lithi Silondika umdalo Aloysi Zibane bakithi size namhlanje bakithi sizokhala kini singumdeni ngathi siyisihlobo sithi singabangane beka Aloysi Zibane bakithi sisebenza la umdala lapha nesikhathi eside ku music industry umdala wethu bese record lapha abaningi ba recorde nguye khona ePlumtree Town singathi la South Africa uqala umsebenzi wakhe South Africa wasebuya ke lapha ekhaya kwaya ngempilo bakithi wasegcina eqinelwa umkhuhlane wasesiba ngumuntu ostroke ekayo umuntu ongasakwanisa ukuzenzela noma yini bakithi azikho mnandi lezi indaba esikhuluma ngazo sikhuluma ngendaba ezibuhlungu kakhulu ezikababa umdalo Aloysi Zibane umdalo uyagula bakithi. Aloysi Zibane ngamsebele kule secret enkulu engifuna ukukudebela yona Aloysi Zibane ngamsebele kule secret enkulu engifuna ukukudebela yona Aloysi Zibane kaSilondika kule secret enkulu engifuna ukukudebela yona dala wami Okute Luri ilebelila yekwanga manyamale isandla sakho sibusisiwe Aloysi ngempela ufanele ukuphakanyiswa ulilebelila yekwanga manyamale isandla sakho sibusisiwe Silondika ngempela ufanele ukuphakanyiswa Ngithemba jabula uTK masekadume kanje isandla sakho leseside Themba mase dume kanje imisebenzi yakho yonke leyo ngiyajabula umaphaza masekadume kanje imisebenzi yakho yonke mide ngisho lomula itoni ngozlalele khona yakwazi sifuma kuwe zonke zinje yetupitupia Luri Zibanengi ngisho nabo Dome noWiseless o-Abrahama Olinethi oPapazini ngisho nabo Jozo Mpili lanxa nje sebawa kodwa sebatshintshele esilayitsheni madoda right uyakhuluma about TK Dubia Masters imsebenzi kababa Aloysi Zibane ayikhulunywa ngenkankabezi ayikhulunywa yimi ikhulunywa ngumdala uTK besebenze bonke lo Aloysi Zibane ukhuluma ngemsebenzi emihle abenzela bona namhlanje libiza Dubia Masters imsebenzi kamdala Aloysi Zibane umagwazana lizwela lapha ukuthi la uke wasebenza lo mdala limbona nje bedume kangaka laba abantu basuke kubani umdala Aloysi Zibane so sizaletha ilink bakithi lapha ku WhatsApp link ofuna uyangena kula link bakithi then sizaletha ke phezulu lapha kuzabuya ama accounts enu lapha elizabe lifaka khona abase South Africa base Botswana lalapha ekhaya eCocash then le mali to hand izabe sizalitshela lapha elizabe lizayisa khona
bakithi sicelela izandla financially usa obvious uyayifuna imali usizo lwemali Aloyce Zibane uyalifuna usizo lwemali sikhuluma umuntu wasakwanisiyo bakithi ukuzenzela noma yini noma ngabe umenzela noma ufuna ukuthi aye ngapi asomuntu osingakwazi ukusukuma sihambile so umuntu odinga ukuthi mina lawo simncedise especially balandeli bemusic yerumba balandeli bemusic yasesikhalangeni bakithi asupporteni sincediseni ilegendary yethu esikhalangeni uAloyce Zibane ekhaya sounds bakithi abangabanye abadala abasungula umculo werumba esindebeleni bakithi bengabanye abahamba lomculo wechova chova besuka dala labo mdala obaba madala boy phansi laphana indolana la isaqalisa afike ezandleni zabo bengabantu ebebesebenzisana bebambele kumculo so sicela bakithi wonke umuntu ozathola leli video share obangani bakhe bonke share isihlobo bakithi sikwaniseni ukuthi sincedisene umdala wethu Aloyce Zibane umdala wekhaya super sounds laphana uDubu yacho bakithi ayisime ngikhulumayo sikhuluma ngabanye ingoma belihlala lizwa ikhala kodwa Aloyce Zibane wakhona ukukhulunywa ngaye lingamazi njalo wazi ukuthi ungaphi umdala ukhona 3 years now down the line engihambi bakithi umdala uphathekile unkosikazi wakhe siyamazi wonke bakithi na obvious uzami lapha zama khona physical lakathi sikaphelanga uthando uyancedisa kodwa financially akusakwanisi sokufuneka mina lawo bakithi simncedise umama wenkosi simncedise laphana bakithi asithi ukuthi family yehlulekile kodwa sisikhulumela ku music industry omunye wethu akumelanga azafike sibangeni sokuthi uyathwala zima ngokomphefumulo abantu bekhona ngokomphefumulo la ngokuphila abantu bekhona sikhona thina esithi music ngeyethu sikhona thina esithi khona irumba seyithanda sikhona thina esithi irumba seyilandela kakhulu senzela ukuthi kusasa ngayovuka kunguwe mlandeli kuvuka kunguwe owakho lo mthandayo kumbe lo wakho umlandelayo selenkinga kuqhakathekile ukuthi silethe lapha ezinkundleni zokuxhumana esingathi social media bakithi sishareni sikwanisa ukuncedisa omunye wethu bakithi Luri Olinethi obabazi Ngisho nabo zombili la manje sebawa kodwa sebajintshele esilayitsheni madoda ekhaya wena Tupia kuti chwa la kuti chwa la Ngicabanga ukuthi ngiyadlala mangithi ngiyabonga yes ngikhuluma ngabantu esiphile ndawonye isikhathi eside sibonge lapha ndawonye sisakho ubuhlobo yes abantu abayazi lapha ezalwa khona yes abamazuba besaphila yes uCaroline kunye noAloyce Zibane right Caroline lapha bakithi umama na obvious unkosikazi ka Aloyce Zibane ngibuye njalo ngibonge i-underground entertainment unyezwa ngithi yiyo umthombo wakumpongo ngisuke ngijulile abantu bakithi yiyo amadoda anesibindi amadoda akwanisa ukuriska ethathe imali yabantwana yonke eyithi mbo ku-arts so bakithi sibonge laphana ngaleli video bakithi ozalifinyelela leli video ke share lesihlobo sakho lomngane wakho bakithi siyacela bakithi izandla sincediseni umadala wethu laphana Aloyce Zibane siyakwazi ukuthi khona idiaspora laphana bakhona abafowethu laphana umanyonyoba le video bakithi sicela iyefika la khona ngale phezulu bakithi kwezinkulu zerumba kayihambe bakithi sincediseni umadala wethu ngiyakwazi ukuthi lapha likhona ngobuningi belingakwazi ukuthi sa obvious Aloyce Zibane ukusiphi isimo asomuntu esingamletha kule platform ukuthi limbone kube singathi siyahlekisa sikhuluma into sensitive bakithi sithatha konke khona la thembani mina nditshela khona yikho khona lokho akutshintshi lutho usawuva siyagula uAloyce Zibane uphathekile sikhuluma umuntu ongasakwanisi ukuzihambela ongasakwanisi ukuzincedisa noma yini so bakithi ngiyalithemba abantu beZimbabwe ngiyalithemba abantu beSouth Africa ngiyalithemba diaspora yonke ngiyalithemba bakithi mina ngulwana olomlomo ongakhuluma imanga ongathembisi
lutho othembisa iqiniso kuphela. So ngiyakwazi ukuthi lizongenzela lona leyo favor. Sitshila ukuthi phezulu lapho kuzabe kulama accounts enu abe khona lapha, then i-group leyana ke senzela ukuthi i-group ya WhatsApp lilethe ubufakazi. Nxa usende imali lethi slip sikubhale phansi, lethi slip sikubhale phansi, lethi slip sikubhale phansi. Please ayihambe ivideo bakithi sincedise umadala wethu. Danko.